Ban pinkut ikjing kibajimi mala kapor bat kajing wit kajing ya ikali kamai hapdeng ka Assam bat ka Meghalaya ke sarkar Meghalaya kalarai ban pelong ya kajing lang kabahe bat kihe officer ke transfer jong ka Assam bat Meghalaya shwa ke shpotarik unai lur. Kublai Sibu ni pigi parloki nagi media cell kejongi media friends kejo pang ai kublai terpang jadi ni member jongga ki association ni lembang different association ni tourism pila aktivi don ni kajing with katukan ni RIC baladep kamta madu baji ai gitu ka isen du kakendai na terus tawai hadin ju tu menin ngila le cha Assam dengan government more or less ngila one sekajing isu ba peace should be restored back. And I don't even sa sakatu paniban lagi ni association ta si jom berapa association naman ba magbepriyo don ni gahog yung kuha di sa ibahan ng government ba hoy de mo boro sikatu do bon di sa pun with sa pun sa po Assam and then claim against the government claim against ni kuha ko government kan simpialo even yung problem kung di driver association tourist taxi ba bon di abi face po state Assam temani hado kumalai kita tam la yakan ni poinnya gini kayak berokoi tengila poi kawai kejimut kebal nilai hunlang berokoi kejimut kalau kumni to yakini kejia bagi tourism face for Assam nilai pembek nega komiti ni tang kawai kejimut ba hapo sipo 3 September ngan kot meeting dakabudon lang buat Commissioner Transport Assam baru jongi. And all the other important officials from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkijinu yalam di tourism association ni kenang bani solve no ya gini problem mbesu jongi guru beplikin sa na ben sepo zakab kili managasi ya kata ke kan meni ya gini ke jing wit tu kaya kawan na welangi nadu sibiti kenang ba ini ya ini yang kumaju hindon so kan oro jingit hadu sport di kenang discuss barki kenang ba community yoga positive result from both the state kenang min la banyak kum bojo ya gi gibe agenda ki issue pat ki ba ki association ki la afla ni don minta ga have can tang within the state but ya kata pa ni net ban nagasi mata pa mati pi ba ngai kublai sibon kamta me gi member de tourism baro fa bapli meni ga de si Sunday ane baro nila ya telu ane mata ke jing maha jopai ba ni ban sa ding ngai kublai ki sibon ba berkunjo ini official jungaro meeting galong so fruitful meeting so nice it was really positive meeting in community hapo gini so tarik jong September terai ini kendo pat ke Assam counterpart in solve the problem benasa ang bade bagi ni tourism action ke jomi